Halo. Buka bikin dek kepala ke mau deh nanti. Kepala deh para ko mau sih kurang terung kan. Oh itu lah nanti terung kan itu mantan nih. Mana mau ulat nih kira phone nih. Muka sini apa? Bami kali di sini apa? Ani yang beli grand dua tuh dirake. Ini mah tanah bang. Berapa kan? Ada bang. Iya bang. Ini sama ini mana tuh? Ah mali lah. Marah sabang. Kemarin jadi tawa ya. Pasti bang ini. Why not? Rasa. Kira kali. Ini boy. Nah di board repet warta keradi. Oh baru adik tuh ya. Tanda itu bangga ini. Kata apa mau kita kira kamu? Yang yang. Apa kalau itu? Ini bumi apa dah aja lah. Iya kan atau punya apa ini? Ini Nanti orang dia yang bilang ini. itu boleh. Bumi dah mau boleh ke? Boleh apa? Tipe boleh boleh. Ini mana? Bulang deh. Dan. Hello. Ini bareng kok bang. Ibarat apa nih rasa yang wai yang red. Nah macam apa ya? Sini lagi. Bareng ya, sini bareng ya. Hari. Boleh deh. Hari angkat tahu sudah lah, ini betul mana tahu. අයියෝ උඹලට ගෙවල් වල ඉන්න බැයිද මේ වැස්සේ කෝල් දෙන්නේ? Mau ada doi dari dengan. මල්ලි. යා මොකද වෙන්නේ? මම ඉන්න ඕමයක්ද හම්බ? Kalau pakai. තාමනේ. Keluarganya. හාරතනේ ස්කෝප් එක ගැහුවා. Benar mata mah jadi අපිට වාසි ආවනේ. මම ගන්නවා. මල්ලි හාරතනේ. මේ මොක වෙන්නේ මේ කවුද චූටි? ඔබ මේ පාර ලියනවද? ඒ ලෙවල් කරනවද මොකද වෙන්නේ? kabut gulan sama ini kali ya. මේ පාර නම් ගේමක් ගහන්න තමයි බලන් ඉච්චමයි. ඇත්ත මං කැලේ පිපුණ මල් කැලේ පරවේ නොදැන නේ තමයි. ඒක ඇත්ත මාර නසනේ පිපෙන්නෝ. මේ වජුටි ජීවිතේ වරදම් ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. ඔය ප්‍රශ්න මොනවා ආවත් අපි අවසානයේදී අපේ ගමන යන්න ඕනේ. මේ බලමු කොහොමයි ගේම ගන්න ඕනේ.